شهبای سلاو و ریس تماشوان می هجاب رومد ایرو ام مجارو خلک کنو جبرنامه و دنگ شهبای دیسا میوان مالا ونه امید خلک خویرو دا لسر سالوگر یازدمین آشورا 16 تیرمه راوستن گلو شورش تی چواته شورش 19 تیرمه ده شرط و مرجن و تیدا قومی دا همه هندرین همه دروا چبون شورش 19 تیرمه جداهی اوه جه شورش انگول حرم قومی نه هر وها جداهی اوه جه شورش و سرهلدان کردی چنه شورش و روجاوای کردستان دکاری بود چو گوهرتن و گوهرتن هم ده جواک کردی دا هم ده جواک روجلات ناوین و جهان دا بکرا چنه هر وها ده دمن پیش دا ارکومیسیون سرکه ینگو دکوه سر ملی شورش و روجاوا چنه اف مجار و گلک مجارن دن گریدای شورش و 19 تیرمه امیرود خلق خودش برنامه دنگ شهبای نقاش و گفتگو بکن تماشوان الخواه ین هجا عزیز را پارو بکن لیبری گم دست به دیالوگ خواه بکن امی میوان خواه بدناسیم ایرو الگلمه ده میوان می هجا و قدر بلند هنه میوان می یکمین بریز فاطمه لکتو اندام پارتیا یکیتیا دموکرات لشهبای بریز فاطمه بخیراتنه هر وها میوان می دیامین بریز عماد داود اوجی هفسروک مجلس گلان آ دموکراتیک لشابه بریز عماد هویج بخیراتنه صاحب سرچاو دست پیک دا ام شورش 19 تیرمه هم لمیوان الخوی حجاب رومد هم جیل تماشوان الخوی حجا و عزیز پیروز دکن ام دیالوگا خواهشگل بریز عماد دست بکن بریز عماد نها وقت زانین ده 19 تیرمه سال 2012 دا شورش روجاوای کردستان دست بکر اگر مروف بخوازه دست بکر ناس بکر تیگه ها شورش تی چواته و شورش 19 تیرمه آگو شورش روجاوای کردستان شرط و مرجل هم هندرین و هم جی ای دروا گوته دا درکتیه آگو تی دا قومی چنه دست بکم خیر هاتنه و همو تماشاوان تلویزیون روجاوا دکن هیرو طبعا هیرو عم نقاش بکن شورش روجاوا 19 ترمه شورش که هری پیروزه دست پیک دا وقت بیو شورش معنی وی چیه دست پیک دا همو شورش جهان دا قومی ند گیشتا آست شورش خواستی شورش اساس گهارتنه کی ذهنی اجواک گیشتیه همو میلادا ملی آبوری جواکی ملی سیاسی ملی مالباتی شخص انسان گشتی گهارتنه که گشتی داد چید به شورش سر اساسی فلسفه که نو د قومه دم جواکه که دیگه وک ایدئولوژیکی وک فلسفه که دیگه آسته که پر کاتیه آسته که پر مشکلی هست دوزیوی وک اجواکی آبوری سیاسی اخلاقی چاندیناف جواک دکه به وادمه دیگه مرحله کی گهارتنه کی دخوازه او گهارتنا بریک شورش چید به انها پرانی شورش چید بو ندگیشتا آرمانجی خه هدفی خه سبب یک ممکنه شورش نهن چید بو وک فکری نو فلسفه کی نو جمت ندبو سروی اساسی وک سر فلسفه و ایدئولوژی سیستمی کفن دا خه آواد کد خوازه خه آواد بکه دیگه مرحله کی دکوه و مدید دیرو که دا مثلا شورش اروپا دا 1848 چند شورش چی بون و دمه دا دمه که قومی دورا کتن گشتی حیا شورش فرانسه را بو فکره که نو آوا کر
او فكره هیشت مثلا حقی ما في انسان در که هن قانون جبو انسان چی ببه هن قانون دولی چی ببن يعني مبادئ چی بو هم مبادئ قانوني چی بو مبادئ انساني چی بو حتى مثلا عصبة الامم اعتماد کرد دورا متحده اعتماد کرد وكوي شورش اشتراكية دم آوابية هاوشي سر أساسي فلسفكي نو آوابو وك اشتراكية جبو إنساني كتكار ظلمي سر هاي كشتي رابي ولكن هاوشي جيشتا مرحلة كي كانوا بو خبره به دورا كتا روشكي انه تحويل وقت سيستمي دولات تشيبو هاوشي او شورشاشي مديد كات ختمي كات انها نوبر شورشي ديني دركتنا و ايه قومي دركتنا و ايه اشتراكي مثلا او ايه مدني دركتنا جيشتي دا داويدا دركت جيشتا آستاكي جوهري خدا درد كات دقيشتا مرحلة كي بو دولات بو السلطة بو حاكم سر جواكي خا ديكتاتوريات پیش دكات اساسي ويدا بردا ام دبيجن شورش كات نگيشتا ارمانجي خي سد نها شورش روج آوادا سر اساس نرخاندنه کی دیروکی چاندی اخلاقی جواکی آبوری چی بو دما ام دبیجن شورش روج آوا شورش 19 ترمه سر اساس فکری نتاو ديمقراطيك پیشکشی وی دگره سروک آپویه او فلسفه پیش خستی هیچتی فلسفه کی نو سر اساسی جواک به جواک کی اخلاقی و سیاسی سر اساس انه هف جواکا کانه به خدان اراده خدان هیز پاراستنی خبه که ارادی خب پیش خینه بسر که سر وی اساسی شورش 19 ترمه اساس گرد فلسفه کی نویه نه سر اساسی قومیه نه اساسی دینیه سر اساسی نتویه سر اساسی وک پر رنگیه نه بس رنگی دینی و قومی رنگی چاندی رنگی علمی رنگی سیاسی آبوری گشتی سر وی اساسی شورش کی حیا روجی رو قومی تقریبا دو یک سال يعني ام دبيجن شورش کی انسانیه بله باشه اما ورنگل بريز فاطمه نه شرط و مرجن گوته دا قومی نه دی بريز عماد به گلمپری بگشتی قال شورش کر شورش چیه شورش دکاره چه بکه نه تایبت سر شورش 19 ترمه شرط و مرجن هندرین و ین دروا دوی دمه دا بری وی 11 سال 2012 دا دمه شورش قومیه شرط و مرج چه بین دست بکی سلاوریز شحمیت بشوارن هجاره و براستی جی یعنی از خازم بیجم اجی دست بکی ده شورش نزدی تیرمه الگلی روج آباب تایبت بیروز دکم الگلی باکرو رجلات سوریه براستی جی یعنی ام وی جبیر نکن شهید روجاوای کردستان ده و شهیدن پکروان آزادی چهار پرچه کردستانی اموانا جی بیرتینن و بجنا خاجل هم بروان دطاوینن براستی جی یک وکون دزانن هیوانها امتیده هیوکی گو آواکرنا و جارکی دن گشکرنا گو جیانکی نو جیانکی آزاد دهندر جواکا مده سروی اساسی هیرو ام دخازن و گوتی برنامه ما تایبتی روج بوه شورشیه شورش چه بخاره آنی چه بخاره قواماند گو ارضیا گو هاتی شورش سر هاتی آواکرن چنه هل بت شرط و مرجوی هبون هل بت صدام ویجی گلک هبون چه صدام دوی در و هبون چه صدام وی هندرن هبون اف هبدو تمام دکه هل بت هگر جواک گشتا استکی گو هیده ختماندن استکی گو تچاره سریا گو پرزگری کن هنید هندر جواکی ده حمی بشد خو حمی شیوازد خو حمی قادن خو هگر پرزگری کته ده هبون و دولتکی گو به رنگی نکانی پرزگری که جواک خو چاره سر بکره و بطیبت جی هگر قضیه کی وک قضیه کردان و حقصه 100 ساله که سر در باس بو قضیه کی گو هم پرچکرنا جغرافیا و هم پرچکرنا جواکا و هیشتن هین هولدانا وانا گو قرکرنا گله کرجی بطیبت هل بت هفنا گیبو ارضیه کی حاضر بو یعنی و خاصتا طیبت ام بیجن دهندر سوری ده بطیبت وک حکومت شامی دهندر سوری ده وکون دزانن سال 2011 ده شورشکی عربه هتا آوا کرن قاشو نابلی کرن شورش عربی اما به رنگی براستی ام بیجن ده چقاس حاضر بونی وان هبون
چقاسه خبری خستن کربون برنامه وان چبو دمج بو استراتیجیا دم پیش ده چقاسه استراتیجیا خبیل کربون دولت وک حکومت شام چقاسه اف قبول کر یعنی براستیجی ختماندنه کی گله کی مازن دور دجی هبو مخابن یعنی او شورشا بردوام نکر شورشا گو 15 آذار ده دست پیکر ده 2011 ده وکون دزاند باجورا درعا ده محافظه درعا ده دست پیکر یعنی دیرک حکومت شامی گوشونی ویگلی حمیز بک وکان بن خواسته که ویگلی چیه نه چارەسەریya سیاسی جم حکومت شامی هبو نه چارەسەریya سیاسی استراتیجی جم گو ده پشت رجی هاتا چیکرن کسایت گو نهال ناول اخا کرنی معارضه يعني افتشتا نهاتا تشيكرن سروي اساسي مديت امجي وك قالي جو هقص سال بندست قالكي قد الند دستور دد ند زاغونن دولتي دهين ملاتن هنا ملاتي ما جوهين حطناها ب كملكن بهوينا ابنا حمي دهندر سوري دا وك هبو خاصة وديت بري في شيس حفتي صالي او حزام العرب جهات تشيكرن برشاكرنا قالي كرد دهندروج افاي كردستاني دا جي تشيكر ابا حمي بخاره تناقضات بخاره انين ابنا حمي بخاره ايش والام بخاره انين ابي حمي بخاره كلاجانيه كيانجي كلاجانيه كدهندر رحي انسان دا تشيبو طيبات انسان ولد باريز طيبات انسان جو كردواريا خاد باريزا طيبات جو كسايتني گود خوازه دهندر دوی جواکه ده پیشکتنه کی چه بکه براستیجی تقینا شورش نزدی تیرمه هبو برسوی وی شورش هندر سوریه ده بو اصلا چارانوسه کی نو بود هندر سوریه ده استراتیجیه کی نو پیش خست گله کی بلکی مهن کسایتن دست پی که گوتن او شورش نزدی تیرمه در کتی وی پیشگیری حکومت شامه بکه لی اف کسایتنی معارضه پیشگیری جیش الحر دکه ارتش آزاد ويدامي براستي يعني هالبجارية ما وك اندامي بيادي وك يعني وك بارتيا بيادي فلسفه جو ريفابريا خوسريا ديمقراطي يانجي ام بيجن مجلس روج افاي كردستان ورا افاكرن شورش كينو ورا افاكرن شورش نزدي تيرمه اف ببا خط سيامي نخط جو هيرو استبدادي وديكتاتوريات وفاشيست ومركزيات ورا باريس ورا بارستن ونال كيلاكي جو كساياتني جو دخازن شر كسايات فقط بكن خط سيامين مش خاره هالبجارت خط سيامين جي اوجي خط ديمقراطيه جواكيه نتاوى ديمقراطيكا ريفابريا خساره بخ انسان خبري بابا شر ما نكسياتكي قد دولتي ده حكم كشر ما الهمبرويه ينجي شر ما الهمبر كسياتكي قد منصبه قرتيا شر ما الهمبر ذهنيتكي جو قصه صالحتي افكرنا ارضيه ينجي ختماندن دهندر دوله سوريا بخاده نفس سيستم وانده هيش شورش نزدي تيرما هيجي سرلنگا بسكنه يعني هيش او دركبه تقينك في رنگي چه ببا وبراستيجي اف شورشاجي يمكن وك ما مستا هبل عماد جي قلت شورشا كي بطيبت انا وك شورشا كي بري وانا هقسا هن شورشاتنا افكرن هاتنا هالواشاندن شورشا كي حمي جواك خورا حميسكر شورشا كي نا مركزيه يعني منظومه كي ايديولوجيه كي لا مركزيه پررنگی حمی گلان به هفدر جیان کرن و براتیا گلان جی پیش خستن و دهندر دوی ده سیستم و حرکت آزادی جن یکمین و آزادی جوانا پیش خستن سروی اساسی آنجاق امکانه بن وی شکلی پرزگری کن هنی حمی جوا کده ادکوک دوره چاره سر کرن شورشا نزدی تیرمهی بیا برسف 2012 ده ذات شورشا نزدی تیرمهی دست بکر نزدی تموز ده و حتی نهاجی بفيرانجي بردوامه وقال لك ذات بيشكاتن حتى روجا هينو او شورشا روجانا ما زندبو يعني ام بيجن بس بلكي داس بيكي دب ملاتي روج افا داس بيكر اما هيروجي ملاتي باكرو رجلات سوري تواهيجي بخور حميسكر بله برسات مامي ورن سروي نهات دي وقالوا شرط مرجن هندرينكر شرط مرجن درفو يعني الظروف الدوليه ايجو تيد شورش ونزدي ترمه قوميه شنو دوي دميدو طبعا انها شرط مرجن ان دروجي هبون اكيد يعني انها
شورش يعني سيستما جنها دروا دولات النفنتوي الدول الإقليمية مثلا در دورة سوريا مثلا أم زارن بري سوريا ليبيا دا سبيكر تونس دا سبيكر بري وين ده حزور سيد عراقي دا هقرة يعني شركي هندرين دا سبيكر وحتى رجا إيرود لبنان دهين بردوامة أو شر خلص ناوية يعني حتى أمكانن بيجن إفلاسكي سياسي أصلا ضد الدنيا ضد جهان ضد تيجيان كرنا حتى رجا إيرو جو كسايتني يانجي جو دولتكي براستيجي جو كانوا بتشارة سريع كي جبو ملتكي بندس يانجي بنبو ملتكي هوارا خا دنگ خابلند جو كانوا جيان بكر حتى دولت خا بقانون خا جو إرادة وجلانا هبد هندر سوري ده كسايت يعني يعني هر دولتك نبيا تشارة سريع جبو دولت سوريا حتى الكلاك وجاليجي نسكن يعني أمكان بيجن إجبركوا الدولة بخا دولة النونتوي يعني ظرف خارجي أو جب خا ظرفكي اللي جارينا كي وان جبو تشارة سريع كي نود هندر جهان ده هيا إجبركوا إنها أمبار خبدنا استراتيجية جو دولة قومي جود هندر دنيا ده بنهاو دولتنا يك هاتن هذا هلوشيان جيانا وان هذا نكون بردوام كن ببوي فلسفة كهلاك ويني دولة جو دولة أولي جو خابيش خستون سر أساسي أول أو دولتنا جهدي دلوشاندن برزجري كن قال لك ما ظن بخارقانين كهلاك ويني دولة النفنا توي وقت وقت بنتاغون وقت مجلس الأمن وقت اتحاد أوروبي هاو نجي نفخذ قال لك تناقضات جيان دكن شرك يعني أمبيجن شركن صناعينا شر اقتصادينا نفخا بيج ده قال لك شر وانا مزن هنا سرفي أساسي هدي أوجج معنا خاي سياسي جو كانبن باش في يعني جو كانبن حاكمية خا جو باش دولة نيرنا خسر دولتها بن جو كانبن جواكي والدولتين راحت جيان بكن وردا جي ألوزيا هنا سرفي أساسي أمكانن بيجن تنظيمي قاعدة دم دردك هبا وكلاكي وين دم داعش دردك هبا حتى يعني حتى دقينا أستا جوهيرو داعش درك هبا سدما جو لوازبونا سياسات جهان تباهية هجر ديت هدا خط تطرف خط تروري هدا بيج دكابا وقال لك خرابون بيج دكابا وهروها برزيق حتى برزجريكن فردي وجواكي جدهندر جهان دجي بيش كاتنا سرفي أساسي يعني أبنا حمي بونا جو ألياكي جو أم كونبن يعني الهمبر في ألوزيا جهان تيجيان كرن ألوزيا سياسات الدولة سوريا بطيبات هندرة تيجيان كرن هروها سياسات إقليمية الدول الإقليمية أم دبيجن دردورة ما أو تشاوا جيان ذكر أبنا براستيجي يعني أذكرهم فيجي بيجم شورش نزديتير ما هي أصلا ده فلسفة نتوى ديمقراطيك سر أساسا تحليل كرنا فلسفة سروك أب هو جبو سياسة جهان تواهية وجبو سياسة رجلها نافين تواهية أو برزجريكن جو جواكي حتى هقص صال ده هتا جيان كرن أم بيجن حضارة سومرية ده وفردا ده بريوي تشاوا جواك جيان دكر بشترا سيستم دولتي هات تشاوا جيان دكر ونها جو هيدا مرحلة جو مرحلة إقطاعي وعبودية وباش بشرة مقطعة يعني مراحل جو تيرا درب وسبني حتى دوي جو جيشتا مرحلة رأسمالي جو مرحلة كي هري هيش جواكين خرابة قبل كي ملي تكنولوجي وملي تكنيكي وملي علمي بيش كاتبوا أما براستيجي كيلك ويدا قال لك ملي سلبيجي بيش خص هقرا ختماندنا كي جواكي جي بخارا بيش خص ديتن هيرو شورا شبري ونيجي طبعا تحليل كرنا جوجبو شورا شبري شورا نزدي تير ما هي يانجي بري شورا بارتيا كاركري كردستان ام بيجن ام فينيجي جرك ام بليف بكن نبيا تشارا سريا كي جبو برزغريكن جواكي وك هبل عماد جو شوراشن اوليجي دركاتن تيري ناكرن شوراشن قوميجي دركاتن اوجي تيري ناكن اجبركو جشتي حميز ناكن برزغريكي اساسي يا جواكي يا طمار دت كوك ده نكونين تشارا سر بكرنا تحليل كي باجي ردانينا سرفي اساسي ام دبيجن الشورى شانوزدي تير ما هي سر أساسا كي جيشتية جوراي مرحلة نها أمتدا جو إيكون برزجري كنا جي شارع سر بك وسر بأساسي جي بردوام حتى رجعيرو. بله باشه مهرنجل بريز عماد نها هاد زانين يعني شرط و مرجن هم هندرين هم جي ين دروا همه جهشتن هفته جو د سوریه دان جو دروجلات ناویده تدیوا کندزانن جتون صدا دست بکر و ایرو لسوریه جهینا بردوامه و هم بری وجه هبین جا افغانستان جا عراق دا اف شرط و مرجن هندرین و در و دیگینن هفته و داره تاقاندن اک چه دبه ناولت کرن شورش نها اگر مرو بخوازه دها بهتر هینه
جداهی شورش و 19 تیرمه هم جه شورشین گو ده هندر رجلات ناوین دا قومینه و به طایبه جه 28 شورش و سرهلدان گو ده کردستان دا قومینه. فرق و جداهی وان چیه؟ نها دم ام شورش ای عربا ام بیجن او ای بهارا ام که شروع بکن و ای شرق الاوسط گشتی دا نها وقت شورش عربا آوا بیا سر اساسا کی دولت قومی گشت مرحله کی دیکتاتوریته جواک حالان نما جواک اساس سلطه ما تحكم بريكي قانون وسلطة أمنية سر جواكي خفرد كربو جيشتا مرحلة كي جواك جيشتا مرحلة كي شورشي ودا ميدا همبر سلطة كي دسكيني دقوتن حزب سياسي ديني او نو قانون همبر دولتي قومي بسكنن بس 10 سالا او بارتيانو نكون تشتاك بكرانا دمی گیشت مرحله که ختماندنه دما جواک گوت بس تقینی کی چیکر اش تونست دست پیکر او تقینی جواک اساسه وک سیویل مدنی هم بیشن او تقینی چی بو حقوق المواطن دخواست ديمقراطيات كي آوا به بس او شورشا و دم آوا بو وقت فلسفه و فكر جمت نبون يعني وقت انها ام بجن وقت نتاوى ديمقراطيك سروك ابو وقت فلسفه كي جبو الشرق الاوسط جشتي ديار كربو و رد فعل تشيبو او رد فعله طبعا ببروجا بفكر وفلسفه سر اساسي كار بك سيستمي خابا بك تنبو ودمدا كي مداخله كرن او بارتي اسلامي هاي راديكال هايبون مداخله كرن الشورش عربه دم مداخله كرن بو صراع كي نوبر السلطه قومي و بارتي سياسي ونا جشتي بن سيواني تشنا هيماني رأسمالية دانا دم انه شركي جبو السلطه تشيدبه نجبو ملت مافخه بخوازه او ببه او بپاريزه او جواک ببه خدان اراده ببن خدان ناسنامه جواکی چاندی کانه بخه تمثیل ریخستنی سیاسی بکه و دمه دا اشکست و شورشا ام تنج تونس حياة مصرت ام بنيرن دمكي مثلا مصر شورش اسلامي صار سلطان ما جيشت مرحله كي حكم المطلق جو از خديمه حمود تشت جرجا وقت من چه ببه از راستم از تمثيل خديدكم سر عرضه جيشت مرحله كي جواك جاره كي دين دركات هم بروي هم بر او سلطه دركات وشكاند اذا ام دبيجن جواك اساسا شورش درابه بس دم فلسفه اینو فکرک اینو جمع چه ببه وقتی دم اروپا شرقیه دم اتحاد سوفیتی ده هلوشه بعد دم کی شورشی دولت اروپا شرقی رود به وقت اوکراینیا وقت ایدن تدی او شورشاشی بسرکت دمکی بس چکر اشتراکیه تا دور خست کتبن سیوانی رأسمالیته وادا مدا جواکی شورش رابو اوشی فیده نگرد نها اموارن به سوری دا دم شورش نوزی ترمه حاضر تیوی چه دبه سر اساسی هن ظروف داخلی و ظروف خارجی دم وقت جواک رابو بنرخینه دنير ملي دولته حكومات سوريا فكرك قومي دولتك قومية ملي معارضة دولتك إسلامية وهذا نوكا في خدمتي جواكي سرفي أساسي خط سيامين هاتا قرتن خطكي نا قومي ونا ديني خطكي وك رنگي جشتي جواكي تمثيل تيدا تشيد به چاندي جواكي جشتي تمثيل تشيد به وحر جواكي كونه به وك لا مركزيتكي سيستمي لا مركزيتي آوا به حتى او سيستمو جهان دا گشتی تنه اساس چیه؟ اساس جواک کنه به خبره ببه و خبره پاریزه و شر گلی شورشگری پیش کنه سروی اساسینا او فکره هیچ شورشی ما دو یک سال بمینه بله
برز من هو قلوه کر تدی جداهی گوش شورش آقا شناف لیکرن بهار عربون فرق جدای شورش و 19 تیرمه جوان شورش نیگول سر اساسی کی قوموی آنجل سر اساسی کی دینوی اول پرستی نجات پرستی نتو پرستی جداهی وه نه تدید کردستان دا جدام و کردستان کرن دو پرچه و چهار پرچه دا گلک سرهلدان رابین 28 شورش بری و شورشش رابین بری شورش و تفگر آزادی و کردستان دست پی بکه یعنی تدی اوجی تمن وان دیگیش 2 ساله اما ختمین نکنی ببارن برسف جبو داخازن گل جبو داخازن جواکه نه جداهای شورش 19 تیرمه شورش این کردی یه گورا بینو حمید تک چونه چیه جوان تایبت نه جبو شورش قومی من کردستان دا وقت تحلیل کی بشکل عام تکنی چی بکی او شورش دم راد بن سر اساس نی نگشتی نه وقت جبو کردستانی گشتیه جبو قبیلته جبو دینه جبو هریمکه عشیره سروی اساسی همو شورشی را بینه مثلا آلانه کی را دبو آلانی دن پی نده حسی را ندبو ویرا توم دشکستن نه ای توری مهابات 2 سال درش کر او شورشا گشتی 11 ها عفوا او شورشا گشتی وک آرمانج بو آرمان چیه تیکه به سر سلطه تیکه به حکم جبو از حكم بكم توم دكاتا شورش دكاتا منفعات هن قبيلة هن شخصاشي نها ام بنرن باشور دا وك كردستان پارتیا دموکراتی کردستان شورشکی آواکر داوی شورش گیشت کی جان آسته کردستان بود دک کردستانا یکی تی وطنی یعنی که بعد که داشتین ها اختصار بو بشخص بعائله دا نه اختصار بو بشخص دا اذا نکت خدمت جواکی کردستانی سروی اساسی نه ام دیوژن جداهایی فکری نتوا دموکراتیک شورش 19 ترمه شورش کی جواکیه تمثيل جواك كردستاني دكه وتمثيل جواك الشرق الاوسط جشتي دكه يعني نهاد شورش بهار عربه کو فکری سروکتی ناس بکران و گی تبنی بکرانا اری نهاج بوین هات ام نرم فکری سروکتی ناف عربه پر پیشت که وک مصر وک لیبیا گشته مسئله سودانی گشته مسئله تونس دیگه اروپا مثلا دیگه دولت سعودیه امارات يعني ممثلي اداره ذاتيه ودرك اواد به دم دله انه اب فكره پیش دکوه ودرك قبول کرنه کی اجبوی اساس چیه اساس انه اب جواکات خوازه ظلم و زحمتی تدا جیان دکه خلاص بکه و تمثیل کی وک جواک چان دقیقه پیش خینه و ارادی خ پیش خینه و هزی خی پاراستنه پیش خینه بله یعنی مروف دکاره هینه daha beter ve vebeke u teke ve kurayı ve jibrezaymat demek ki şureşeki gerduniye ne şureşeki tane uliye angu kavmiye angu yek rengiye per rengiye per ne tavad nav khode de havine per ula per parti her uha hevjiyan azad nav bera jenu merdoji parastına خوزه وک وگوتی جواک ببی خودی وین و بخوا خوره و ببی خودی هز اف دله گوش فرق جدای شورش و 19 تیرمه همجی شورش کردی یم بری قومینه جداتر به همجی شورش دهره میده راسته نه امکانن بیجن یعنی دم وک اساس فکری سر دقوم او شورشا بیل جواک کی اخلاقی سیاسی آوا به پولیتیک ایدن پاراستنی خوزای یعنی همو شورش دقومین ما کسی که پاراستنی خوزای ندکرن دهیشت انسان و خوزای ببین یک هفته تمام کرنه سیامین دما تن وک شورش کی جن اساس بگیره جن ببری ببری او شورشا جن هزیوی سیاسی چی ببه هزیوی عسکری چی ببه جن ببه خدان اراده جن جبو جن سلطه دینی و قومی خلاص به دمی و دمی دا
او شورشکی گشتیه گردونیه وقتا گوتی یعنی تمثیل همو انسانا و حتی خوزایی دکه یعنی دل انسان پاراستنی خوزایی و عرض گشتی بکه پاراستنی انسان بکه پاراستنی اراده جن بکه او شورشکی ام بیجن تمثیل گردونی دکه باشه اما ورن گل برز فاطمه برز فاطمه نها فرق و جداهی گود ناور شورش قومی دانه هم دو کردستان دو هم جی سرانسری جهان و تایبت روجلات ناوین دو شورش 19 تیرمه هات ناسین نها گوهرتن و گوهرتن این گو شورش 19 تیرمه هم د جواک روجاوا دا و هم جی جواک سوریه دا و هر وها در دور خور روجلات ناوین و جهان دا یعنی دکاری چه بکرا و هینه چه جیت خواستن گودا بکه براستی جی يعني شورش 19 تیرمه هی بو ارضیه که اصلا هات آواکرن گو جبو پیشکتنین گو نها هیرو ام گیشتنه يعني نها هدا ام در با 30 سال خواهی 12 بن شورش 19 تیرمه هاتی آواکرن سروی اساسی ام دبیجن ده 2012 هاتا آواکرن پشتر مجلس حکومینا خا آواکرن يعني امكان فيجي هناك هورك بشكل كي متسلسل وينن دما ملت كرد جارا كمينة دو هندر روج آوای کردستان دا جارا كمينة هدب آل خا برنگ خا بچاند خا بزمان خا دست پیدکه د یکمین خطوه یکمین د آوا کردن دا سازین زمانی کردی هات نوکرن سزک وک سازیا سزک هات وکرن کنگره خا آوا کردن ریوبریا هر هریمه کی درکت چه حلب چه عفرین چه باب چه قامشلو کوبان و هر وها حتى ديريكي شو الكلاك وين سازين هاتني فاكرين جو برزغري كي جالان ناف خدا جالي هاي جو برزيكي جواكي حميز بكن كلاك وين سازين ام في ماجير دغوت مالي جال هاتن فاكرين كلاك ويجي جو برزغري كي بتايبات وك جبركو شورش نوزدي تيرما هي ام دبيجن بشورش جنتين اسكرن الكلاكي ويجي براستي وك رخصتنا ما ياج وقت تفجر جن وك يكيتيا ستار بو دمي مالا جنجي هاتنا فاكرين كلاكوي هيد قوميتين جو مجلس روج آوای كردستان جي هاتنا فاكرين وسربي اساسي استراتيجية في مجلسي تشيا برنامج وان وهدف وان تشيا وك عقد كي خاي اجتماعي جي تشيكرن يعني بينا هي بيوانا جواكي هف بيوانا جواكي هاتا آوا کرن دوی پیمانه ده اراده گلان پیش کتن اراده هیزو جن آزادیا جنه پیش کتن کلاک وینه پاراستنا جن وک ماف وک قانون وک حقوق وک ماف جنه دهندر و جواکی دوی بچرانگی به سر و اساسی ام خازن بیجن وک بو بینگه هک و اساسک گو هده وک تفگر جواکا دموکراتیک جی او جی حمی پارتین گو هنی گو نف خدا پارتی گو اف خطا قبول کری وک پیشکش کرنا پارتیا پیادی طبعا به شکلی به هفدر مجلس هاتنا آوا کرن و سازی هاتنا آوا کرن ام وین نبیری حوالا جی گو مکتسبات ورنی آوا کرن گو کانبی بدومی گو کانبی پاراستنا خای فکری و فلسفی و پاراستنا زمانی خواب کل کلک وینه پاراستنا جوهری جی گرکه وی چاقه ملت حمی طوعی چه کالو پیری خواه چه زاروک خواه چه بخورت و کچن خواه به هفدر پاراستنا خواه پاراستنا تاقی خواه دکرن گند خواه دکرن باجار خواه دکن اجبر کو لوازبونا دهندر سوریه ده گلکی خرابی بخراانی یعنی گلک هده تنظیمات قاعده جی درکتن کسایتنی هده بالناوی اشتا بالناوی معارضه یا جی بالناوی ارتش آزاد گلک کتیباش بخارب تایبت چیکرن گو جبو حاضرتیتی کبنا بن خدمت دولت دیتر يعني سروی اساسی هات خواستن یانجی پروژه کی ویرنگی هات درکتن گو ملت روج آوا هد پاراستنا خای جوهری جی بک کلاک وینه ذات هزا پاراستنا گل جی هات آوا کرن پشرا هزا پاراستنا جن هات آوا کرن از دخوازم وینه بشکل کی متسلسل مجبر کو آوا کرن و سازیانا و هزانا گلک پیشکتن جبر کو بخارانین هگر تو ارضیه کی حاضر نه کی پیشکتن سروی اساسی نای کرن براستیجی پشتی 2 سال سروی شورشی در باس بن هد هم دکونه 2014 20 نهی یکان یان جنب بیجن مهی کده 2014 ده ریوبری خسر هات اعلان کردن هر سه کانتون عفرین کوبان
وجزيرة كانتون عفرين بيستوني هي كان هاتا أفاكرن بحمي دستاين خا حميس كرنا جو دستاين آبوري بون دستايا زراعي بون دستايا إلكتريك كهرباء وطاقة بون دستايا صناعي بون دستايا جنبو دستايا هندري بون داخلي بون ودستايا علاقات درفجي علاقات خارجية جهاتنا أفاكرن وبريفابريا جن مجلس التنفيذي وحرسي ذات حردو مجلس دنجو هبدا تمام دكن حرسي لنجي خي اساسي مجلسات تنفيذي وتشريعي وقضائي وعدالتي بو بهفدرا ابجي سر اساسي شورش نوزدي تيرما هي هاتا بيشكتن اف سازيانا بفيرانجي ب ايشك يانجي بشاهيه كي هري مزن بشاهيه كي هري فرح بزلغيتن دايكي شهيده براستي بحركاتا يانجي بهيز قوات جوانان به شکلی در دور خسریه خو کم کر خسریه خو آوا کرن و هات رگاندن حرس کانتونا ام بیجن عجب دورده بس کر مگوت تمام بس و اشتما سازی خو کرن و مریوبریا خاجی چکر هیدم گشتنا آستا آزادیه نه وصايه اجبركو خطوه يكمين وديامين بو هيدا قال لك خطوه جراكن جو ام كونبن ام بيجين حمي قالون اجبركو هاجر ام بيجن ام جشنا استكي ازاد ودر دورا منا ازاد و جاغي ام نگشتنا است ازاد بوني اجبرك ازاد بون بازاد بون گلان را در دورا خاره ازاد بون نکسایتک تی ازاد کرن جواکا خا گشتی تو در دورا خا ازاد کی و جاغي بيوس بو ام علاقات خاب قال عرب رجي بكن قال تركمان رجي بكن د مجلسه مثلا المنطقه بابه د في منطقه دجي ام تخص كانبن دوستو حوالت خفره بكن كاربن تكليه كيور و ام كانبن هيدا ایدئولوژیا و فلسفه نتاو ديمقراطيك جو براستي چارانوسا و یانجی کلیتا چارا سریع دهندر پرزگره که دهندر سوریه دبن و دهندر رجلات ناوین تواهی ده اصلا ده الورده گره کار و خبات گره که یعنی جو کانه به ملتی ناس کرم بده چقص امکانه بن سیستم کی جو تواضع باخلاقه کی بفلسفه کی هری راست بعدالته کی نف جواک کار کی جو ها قسم کان بن قالي قزانج بکن براستيجي سربي اساسي قال لك هوالد مي جن وهوالد مي خورت وجواند ما قال لي ما بشكل عام جيشتيجي بهفرة خطوة بهفرة جبو بيشكتنه براستيجي بفي شكل جي بردوام كر يعني هيزا كي وك هيزا جن وك يبجا وك يبكا بشترى مثلا سازين هني حتى هيدا وك أصايش باراستنا مي هندرين ديسا حمي كاتو خورتي ما جوجي خاطي دا قرتن سربي أساسي تنسيق كرنا نبيري حرسي كانتونا دا هندر رجاوي كردستان دا بشترى وك وندزانن يعني قال لك مكتسبات بخارانين قال لك ناس كرن بخاراني اما دما بيشكتن ورا تشيكرن السيستم كي ديكتاتوري ده السيستم كي فاشيست ده السيستم كي جو ترور وتطرف قال لك بيشكتيه هلبت و يعني قالك كسايات ندن يعني اف حركات هني وقبول ناكن بشكلي سرفي اساسي ايريشكرنا في شورشي هاتكرن حتى رجا ايريشكرنا قد خازن في شور ايريش بردوامه سرفي اساسي وديت يعني بالنافي يكمين بالنافي اشتجبت النصره تشيكرن جو خاصتن خراب كن كارين بريوني بالنافي كتائب وفصائل تشيكرني قالك نوفل خاكرن نكاني يعني قاشو الهمبر سيستم حكومه سوريا دركتن اما بري ونجي حمي تنسيق كرنا كيوانا قول همبر خطا شورشا نوزدي تيرمه دركتن شو نقول كلاك ما بسكن نقول بنيرن اشتا اف شورشا هيرو بسردك هوايا جو اوجي كونبن اوجي جهاد في شورشا دبرن قبول ناكرن جبركو مفهومه ونف مفهومه كي ايديولوجيكي جو نتاوا ديمقراطيكا نا مفهومه كي جو ازاديه جواكيا نا جو مفهومه كي سر اساسي قومي وطائفيه وسر اساسي كي اوليبو سربي اساسي براستيجي ادو خازم يعني بيجم بفيرانجي خاصة شري ما بكن بشرا وديت إيريش كرنا وانسر كوباني بالنافي اشتد داعش يعني هولداني وانا بري كوباني بلكي إيريشي سريكاني كرن بنكاتن إيريشا قستالي كرن مثلا ملي عفريني كرن بنكاتن ملي أطمي مثلا ملي جندريسي كرن بنكاتن ملي شيرا وقال لك هولدان إيريش بكن دي سوي جاغي داعش بنكات
حتى المنطقة بابل في هرمي مثلا وقت أحرزي وقت القراح ومنطقنا هروها مثلا إيريشي بابي كرن جرابلو سيكرن عزاز كرن دخاستن دردورة ما أصلا ده تانك بكن وكانوا بنهدك كانتونا جيج هفد قط بكن يعني قال لك مرحلة خارة آنين وقال لك أسلوب وريبازي خا جودا جودا تشي ذكرن وكانوا بنهدك كانتوني جوهاتني أفا كرن أفشو رشا جو إيك وبردوام دكا وكانوا بنفامرين بجارة كده بتشاو السينان سربي أساسي إصراري ملات دما ملاتكي جو هيدا تعمى أزادية كر هيدا جوت يعني جو ديت إيديولوجية كي هري راستا جو حمي قلب خارة حماس دكا أند خازم فينجي في ميناكي دعفرين دا بيلبو جباركو أم قالي عفرين قالي شهبانا ما دعفرين دا أبش جيانكر دا عفرين دا حمي محافظين سوري يمكن جي خاد هندر عفرين دا قرتن البرها ورا حكومات شامل رافيان برها ورا ارتشا آزاد رافيان بري خدانا عفرينه وده هندر عفرينه ده حمي مال باتن عفريني مال خج حمي كسايتن كوش برا ده هندر محافظات سوريا را فاكرن باري ناني خبوان را بار ودكرن دبستاني خجوان را فاكرن چه دبستانی عربی بتایبات جوان را بکرن چه دبستانی کردی بتایبات جوان را بکرن حمی یعنی گو امکان بالنتاو تدا جیان بکن و حرس اولی گود هندر عفرین دا اولی مسیحی بو اولا ازیدی بو اولا مسلمان بو حمی به در جیان کرن کلا کیونه چقاسا کانبن يعني مليوي خدميش حمي كسر را بقدمينن برنگا کی براستی يعني عفرين ببو نمونه کی گو براتيا گلان تدا هاتو بو آوا کرن حمي قلب هبد قبول دکرن سازی ما رنگ تدا هبون ازيدي هبون مسيحي هبون مسلمان تدا هبون كلا كي كرد وعرب تدا هبون يعني برنگا کی موزيكا کی قال لك خوش عفرين دا بهار تريفا برن ابراستيجي وك دولته تركيا جو هرتم او تروري جو دست خدانه هفده خواستن ایریشه و شورشه بکن سر به اساسی ایریش عفرین جو ده 1018 ایریش کردن حتی چه کردن اما امکان بیجن شورش نوزدی تیرمهی اما به ایریش کردن عفرین داگر کردیا سر عفرین عجب اف شورشا هاتا چاو ساندن هاتا بمراندن عجب چاو بو لواز بو عجب ضعیف بو نه اصرار کردن قال عفرین زیاده تر بو واصرار كرنا بردوام كرنا شورش نوزدي تيرمه من هندر سازين خدا وجواك خدا آوا كرن هواجي بردوام بو براستي رو كم كرنا قال لي عفريني وشهب بهفدره جبركو قال لي شهبجي اوجي مجزرين قلت العران تلحاصله منطقه بابدا جرب لو سيدا هاتي تشيكرنا تشتكي حسان بو وانجي حمي بهفدره جو اسر اخا خا سر خاك خا گو هاتنی کوچبر کردن هاو گلی عفرین بهبره سر و پرچاین گو هنه کی هاتیه رزگار کردن دست چتایان نه بهبدره جیان دکن ور گو جیانه کی برحی شورش جواکی هاتیه بردوام کردن برحي جو هيرو روجانا جيانا ما جيانا جيانا كي شورشگريه جيانا كي نه حسانه نه قولايتي جيان كرن بدنگي بجوانا بدنگي جن بدنگي جو كچو خورت دم دهندر سازيا دهندر كامبان ده خبري خستن كرن وجارا كيدن خب هز قوات كرن جو خبري ببن ودنگي خب جينن اسطبلن شورش نوزدي تيرمه ياد خازم بيجم دنگ خا گیشته نو جواک نو نتوی يعني بندورة كي قال لك إيجابي تأثيره كي خي قال لك إيجابي هابو هيرو مديت دهندر سويدا داجي وانجي براستيجي وك ريفابريا كي خي خسري اعلان كربون وانجي ارتيشا كي خا يانجي هيزا كي خا قوته كي خا اباكرش كاتشو خورت خا وانجي سازيه خاتنا باكرن دماك اباكرنا شورش دهندر جاوي كردستان ده هلبت وي باندوري خهبه جواكن گود خاص لګرینا واني ازادي هي جواكن گو براستي د خازن جبن كولاتي رزگار ببن او جواكا او شخار قبول كر يعني اف بروجه شخار قبول كر وسربي اساسي تكليه خا هلبت هي بيك جبو قلي بندستا يعني هيرو ام بيجن برايد ما يعرب يعني دولة سوريا ام بيجن يعني اتفاقية جو سايك سبيكواتي افاكرن ولوزناتي افاكرن جروجلات نوين تواهي پرچاكر يعني نجبو كردستان الثانية حتى قال عرب پرچا يكرن حتى اول پرچا يكرن بين خط السنة وشوية راكرنا هبدا مثلا وقت باج دولة عربية هاتنا افاكرن نكون دولتك عرب هر دولتك يدير الا بجوازك سفر هبا الا اذن هبا يعني بدريده حتى نوين وانجي ناكوكي تناقض دركات هندر سوري ده بطيبات ازبيجه هندر حكومات الشامل
برنامه ده بطيبات حتى نوفون ده حتى الطبقات هاتيا تشيكرن يعني عربي الساحل جوان را باشا لعربي دير زور جوان را باشا يعني حتى بارچا نوف قال عربه دوجي تشيبكن جبر فيها كي نما في قال كرد تاني اراده ما في قال كرد دهندر دستور سوري ده تنبو حتى اي قال عرب جيتي ده لوازبو سربي اساسي حمي قال دهندر رجلات نافين ده عيني وك هفدو جيان دكن عيني بن مفهومه كي بن دستي هاتي جيان كرن هين كولاتي تي دا قالك هيا ازمات جو كربونه ازمات دهندر رجلات نافين ده افنا حميش خرا برسغريك انين سربي اساسي اف شورش نزدي تير ما هي جي بروجانا توا ديمقراطيك انها قال لك دوله دردوري ما خارت يعني شخاره وك هيفيك دين انها اوجه هد داس بيدكن استا دنگ كوباني ودنگ لهنگیا جنا كرد دهندرو جاوای کردستان دا گیشتا استا دولت نونتاوی گیشتا استا جواکا نونتاوی سربي اساسي مديت يعني هن جند اوروبا دا جند امريكا دا الصين دا اليابان دا هوجي هدا هاتن بري خدانا في شورشي ان هاد ناف رافي يا بيجي دا اوجي جي خود قرتن وجي خو ناف بارتيا كاركري كردستان دا جي حتى جي خو قرتن اوا ديمكتي معناه كي واتاكي جو هيرو اوروبا دما هيرو نافا ديمقراطيه الخاكريه هيرو دما اشتا ما في مروفا منظمات بيش خستنا هيرو دما دبي ما في جن بيش خستيا هاجر زاغون وقانون وسهني اما براستيجي دما تتي براتيكيجي او حمي هاتنا بن بيكرنا نما في زاروكا هاتن نما في جن هاتي تشيكرنا سربي اساسي بيا نمونه كانها شورش نتاو ديمقراطيك جانجي مفهومه فلسفه سروك ابو حميد دنياي جهاني هاتا بلافكر بله باشه امرن قال بريز عماد بريز عماد نها هدي ام بر دويا خلك بدچن نها بريز فاطمه جو قال كري دمكي شورش 19 تیرمه دنگ ودانک چیکریه هم د ناف گل کرداجی هم د ناف گل عرب و گل هرمی و همه جهانی داجی نها دم پیش دا آنجی وقت د بیژن یعنی هیوی انگلان دوی شورشه داره اما وی شورشه دکاری بو چه بکرا و هینه چه جیت خواستن گو دم پیش داجی وقت استاتوی که بدست بخینه تدی چه قاسی شورشه بکه دمی استاتوی که بدست نخینه و دمی چه دکن هر تملی کی وی کیم دمینه دبی تدی کو تشتی کی وی زاگونی تنه تشتی کی وی روات تنه تدی مینوک چه سازی آواده که دبی افنا نه روانه نه زاگونی نه دبی چه بکرین دملی قانونی دا دوگو اف شرایطو جب دست بکوه نه جبو پاراستنی شورش نزدیک ترمه دا و وک رسمیتی ویشی دا نه انکشه که دیروک دا وگر جبو ما فی کردا دا اتفاقی سیور دا 1920 وك حق حقوق جبوك كردات دان وك إدارة ذاتية بريخستن بكن صارك يدورا وك اعترافك بحق ونات شبه وهذا مدى اتفاقي الدولات سر توقيع كرن جي توقيع كرن بو اتفاقي كي رسمي دورا مصطفى كمال أتاتورك وك شركي بيكر وقوت شر استقلال هيشت حياة 1926 اتفاقی لوزان فرد بکه سر دولتا سر وی اساسی چه هیچ اتفاقی سیور العرضه که کس تطبیق نکه وقت بجد طاوله دامان کس در نخستن انها شورش نزدیک ترمه دا سر اساسی تبیجی تبزوزو بیلی دولت بتقنعتن ببه و تعتراف بکه يعني جرجة ام با خیالی در کبن چه تخوازش بوده در که دا یک تخوازه ام وک گل گشتی ام شورشی خواه قناعت بن و ام پی بگرن و ام باوری ما هبه ام که بسر کبن او یک ایدن ام وک سیستم اداره ذاتی سیستم نتاو ديمقراطيك وک سازی خواه گور فلسفه و پروژه ما ام خبات بکن ام خواه تحویل سیستم دولت نکن ایدن ناسنامه کی نو نموذج کی نو جبو خسرتیوی هبه اری یعنی نه مثلا پرتش نه مثلا نه کومین اساس جمع دا رولی کومین دا پاراستنی شورش نزدیک ترمه دا رولی حقیقی بلیزه پاراستنی ویه ایدن جواکی عدالت جواکی وقت لجان صلح ام خباتا کی ورگانی بمشینن او پرت پیش که ایدن آبوری کی جواکی کومینال
وک جن رولی خبلیزه وک هیزا پاراستنه نه جمع وک پیف مثلا جمع جشتنه هیزا پاراستنی گل هیا قصده هیا هیزا پاراستنی جن هیا گی پاراستنی خیه ام ایریشی کسی نکن بس کسا که دم ایریش ما بکه اما پاراستنی خه بکن سروی اساسی دم تو العرضیه تخورد بی هیزی تهبه و دم ده تبیلی مجبور حمود دولات و منظمات دولي بتاعتراف ببه و دم ده دنگه که وقت اول گوتی دنگی ته دیگه عالمه دم 10,000 دونه ترکی ایرشا گری سپیر سریکانی کر و دم امریکا ماف دای که ایرش بکه قال امريكا هم بر سلطي خدر كات وزير دفاع خاص استقاله ده وادم تأسيس باندور شورش نوزدی ترمه گیشته است هری جور امریکی ده وادم دنها سروی اساسی ادن جبو پاراستنی شورش نوزدی ترمه جرجة أم خخورت بكن جم جلان جشتي نبز جالي الشرق الأوسط جالي عالمي داشي وك سازيا أم آوا بكن وك تواصل ندوات أو تشتي تشيد به في كلمة هذا خورت به نوف مجلسي جلان إيوانا مجلس الشعب ولا كونغرس ولا مجلس النواب أو جشتي جرجة تواصلي ما بنار شيء هذا جبو أم فلسفي خدا أم بنار شربا بكن هري مهم شيء التواصل تنوف شخصياتي معتبر علمي فكري فلسفي ويدر كهذا تبونارا تواصل ببي فكري خط جوانارا بيجي اف فكري منها اف فكري سروكاتيه جبو جيهاني جشتيه نجبو مثلا قال لي كردستانيه بس وهذا ميدا تديلي وك ارضيكي تشي ببي او ارضيات تاع باريزي سيامين تو نهات دم اتفاقي سيفر ولوزان تشيبو سيفر مافدا كردا لوزان مافي كردا تنايكر نها او مرحله نها ام جيان دكنا جنيف مافدا حمو جالان وقت دستوري خا آوا بك ونافدا قالي كردانا قالي ارمنيه سريانه عربه تركن جشتي حمو اولات دا جي بگره دستوري خا آوا بك اسيتان هات تخازي او مافاج مرا تناي بك تواري بيان اسيتان ياكي دم دبيجه 1007 دم تشيد به وبيان ياكي درت كافي دبيجه جبو باراستني السوري عرضي سوري وشر تروري تنظيم قاعده داعش حمو حركات جريدايوي انها بياني بيستي 1023 تشد دركات تخازي شر اداره ذاتيه بكي دبيجه بن هنوفن بيفن درتخين دبيجه وقت انفصال وقت تروريزم تخازن شر جالان بكن شر جالي باكر رجلات سوري بكن تخازن او مشروع تناي بكن يعني بيلي انها وناشي دجمني تاشي سرت دشولن تخازن تناي بكن بس جرجه تشي خورت بكي هندردا هذي خورت بكي سر اساسي تكاني خفرد بكي سر مجتمع الدولي وسر جواكو جشتيدا سروي دا ام ديفيجن انها وك شورش نوزدي ترمهدا جشتي است سد نا نه جواکی نو ماذا هي حمو ذهنيتي ده هي ذهنيتي دينية أنا ذهنيتي قومية أنا متطرف أنا هم ديمقراط أنا هم يعني وك رنجتي ده أنا اتخذي أو ذهنيتك جشتيت تراكي جولة وذهنيتك نو أوابك ذهنيتك ديمقراطيك ذهنيتك هفدا قبول كرن هفدا حرمات كرن چاندي هفدا حرمات بكي تقبول بكي وتمشاركة بكي نو هفدا او تشتي برجرانا وفار روشيدا حمود دجمن إيرشة تدكن او ذهنيتي نو تدا هي تداوم دكي دو يك سال ام دجن افسر كفتي هري مزن جبو شورشي نوزدي ترما هيدا جبو قال لي السوري هري قلتي نعم يعني رغم حمو وقت بيجي تلاطم الامواج اف سفينه ما دخينه سفينه ماشي سرت كافي حيار وجهيرو سر كفتنا كي هري مزن جبو نوزدي ترما بله باشه مخوام من دام مجد قدم منها اگر ببونه شورش نوزده ترمه برزای ماد اگر مساج وای داوی هم دکارم بیشن جبو شورش نوزده ترمه دست پیکی دا امسلاو کیش ور شهب دا ام دشینن جبو سروک آپو تجریدی هری مزن سر کردایا و سر جواک شرق الاوسط گشتی دا بشخص سروک آپو یا
تدين هن رسالتين دبجن تهديد نجبو سروكاتي دشينن ام شرمزار دكن وك قال ام قبل ناكن سروكا کی وک انسانی دخبت تخوازه انسانیت انقاذ بکه ور تهدید کرن و ما فیوی هفدیتن جبو مالبات و جبو محامی جهولی راکن او عزلکی سروی فرد بیا نه قانونی و نه انسانی شی ام شرمزار دکن و گرگه یعنی وک ما فی انسان و گشتی دا حق الحياة ده هي حقك إنساني هي إنه إنسانك كتا حبسي 20 سال بعد 20 سال جراك ورا بردان هيرو سروكتي أو تشتاق قدكر وحيا روجه هيرو كسك بيدنج دولات منظمات جشتي حتى سي بي تي بيدنج مايا يعني تشتكي نا إنسانية يعني جبو ديروك جبو حمو منظمات جبو سروكتي و جبو أو سازيانا رخناكي هري مزنه و دیروک تواره نفساندنه ایدن جبو همو گلان باکر رجالات سوری دا جبو گلن کردستانی گشتی دا گلن عربا گشتی دا وقت شورشکی انسانیه شورشکی جبو آزادی انسانه جبو هبونی انسانه ام تخوازن همو گلان در باس او شورشه به او فلسفه نتاو ديمقراطيك فكركي يعني برنجية فكركي إنسانية نا قومية متطرفة ونا دينية متطرفة شوفينيستية فكركي هبدو قبول دكي تخوازي إنسان آوا بكي تخوازي إنسانيت آوا بكي تخوازي خزاي بپاريزي تخوازي جن ببي خدان هيز و إرادة او شورشکی پر انسانی ام تخوازن همو گلان در باس و شورشی به فلسفه ناف خدا بلا بکن و دید شورشن اروپی چی بو شورشن عربا چی بو داوی السلطه هات آوا کرن و جواک وک بر ما بندست کولایا ما فیتنه ام تخوازن بریک اف شورشا هاو ملتا گشتی ببن خدان هیز و اراده ببن خدان پاراستن جبو ما فی خشی ام باید تخوازن جبو گلان گشتی دا و جبو ملتی می باکر رجالات سوری دا ام تخوازن کانبن اف شورشا پی بگرن و اف ذهنیتی ناف جواکی مدهی سواء ای قومی متطرف بريكي بعسيد هات ناف مدى بلاد كرن او ديني متطرف وك داعش وجبهة النصرة او دين دين فكرة هذا متطرف ام تخوزن اف ذهنيتاج ناف مرابه ام تخوزن سيستمكي آوا ببه سر اساسی جواکه که اخلاقی سیاسی متخوازن او شورشا ببه شورشا که جبو سوری گشتی دا همو گلی سوری نه بن دستن با کوری سوری دا ترکی وقت دولتی ترک داگر کریه همو اسلوبین نباش حق جواکی ما دمشینه متخوازن واناشی خلاص کن بن حکمت شامه وقت زور و زحمتی آبوری و جیانی و امنی جیان که متخوازن او ناشی تيكافن بن باندوري شورش نزدي ترمه و دربا سور ببن او شورشا جبو سوري گشتي دا وقت ديمقراطيكي آوابه لمركزياتكي آوابه جبو همو گلان فيدا ببين جبو شورشي ام جبو گلي ما گشتي جبو شورشا جبو همو قوتي مي قصده قوتي مي آسایش هزا پاراستنه جبو حوال جن جبو حوال جوان ام سرکفتی دخوازن و ام دبیجن شورش کی ویب سرکوی مدام ایرادی گلی ما خورته بله باشه امی ورن گل برز فاطمه دما مجی پر سرکت جی مساج و چیه به وی بونه دکارم بیجن براستی به وی بونه و وی مناسبه و وی مرحله نه حساس گو سال لوزن هاتا تیب داوی کرن و آوا کرنا کنگره گو نهاد خبطاندن و چالاکین گو هده سازید ما حمی پیراد بن ام دخوا بانگا ما حمی پارتیار نهدن روجاوای کردستان دهیا هیرو دم یکیتیه هیرو دم آزادیه بلا 100 سالا سیکس بیکو لوزان جاره کیدن سر ما دوباره نببه هیرو جاره کیدن ام معاهده سیفر جاره کیدن و جنب بکن ولكن بفكره کی ديمقراطيك بفلسفه کینو بإيديولوجيا كينو جو أمي جارة كيدن هيدا خبري وببن ودهندر دنيا داخ أمي خا إثبات بكن سربي أساسي بان جيماش حمي بارتيان را حمي هيزن هني حمي جوانا حمي خورتد ما چار پرچه كردستاني أم دبيجن هيدا جركا هيدا قال كردستاني جركا برنجك آزاد وديمقراط
ورا آواکرن و سلاو و ریزش همی گلن می گوهی رو برخدانی دکن سلاو و ریز ج سروک آپورا دهندر زندان امرالی دگو حتی رجا ایرو برخاده ده ام دبیجن ام شرمزار دکن تجرید سر سروکتی ام سروک خرا دبیجن سروک ما بلا طرحات ببي خطة وفلسفة إيديولوجية قوت تهيرو دياري ما كريا أف خطة بردوامة بخوني شهيدان كده هوالي جنب تاكوشينا جنب تاكوشيني جوانا برخدانيا في جلانا وشورشا ما وبسركبه بله باشه مخابم به ویم دیگرین داویا خلق خوی ایرو مجاری که گله کی فره براستی شورش گوهرتن و گوهرتن جی لیاما دم مد قده داوی دم سپاسیا هر دو میوان خوی جو قدر بلند کن ایرو مرا بی میوان ما یکمین بریز فاطمه لکتو بریز فاطمه گله کی سپاس بو بشتر بونه و اونر خواندنین و هر وها هم سپاسیا میوان خوی دیامین بریز عماد داوود بریز عماد گله کی سپاس بو بشتر بونه و اونر خواندنین و گران بها جاری کدنم شورش 19 تیر ماه لواجول تماشوان خوی هجاب عزیزی پیروز دکن بله تماشوان می هجاب رو مد سپاسیا هری مزن جبوه مالا و آواگو حتی وی کلیا داوی و ما تماشا کرد